Teže je uspjeti u Splitu nego u Parizu, izjavio je poznati splitski stripaš Boro Pavlović. Grad pod Marjanom ističe se velikim brojem kvalitetnih autora i specifičnim odnosom prema stripu. Začeci splitskog stripa sežu u prvu polovicu 20. stoljeća. U generaciji nakon Drugog svjetskog rata antologijskim se radovima javljaju Frane Gotovac i Zdenko Svirčić. Sljedeća generacija iznjedrila je autore posve različitih profila: Joška Marušića, Alema Ćurina, Boru Pavlovića i Borisa Talijančića. Strip je individualni tip umjetnosti. I svak radi svoje, jel? A sad se neka poklope svi. Ja sam recimo u generaciji sa Borom Pavlovićem, Ćurinom iz Splita i to Listešom. Ali nije to bilo tipa Novi kvadrat ili nešto se neko okupi pa radi zajedno i to. Iako je bilo planova raznih, ali... Boris Talijančić rođen je 1951. u Splitu. Prvu dozu inspiracije pronalazi u neposrednom susjedstvu. Joško Marušić je sa obitelji živio u kući mog djede poviše nas, na katu poviše nas, i tu sam prvi put došao u kontakt sa stripom kao dijete predškolsko. Vidio, u stvari kad sam išao u osnovnu školu, vidio sam prvu tablu stripa uživo, prvi put njegovu. Neki western je bio još mi u glavi to da sam prvi put vidio konkretno kako izgleda taj strip. Ti čitaš one male objavljene stripa, ne znaš kako to izgleda u originalu, što treba napraviti, koliki format. To je najveći problem svih nas, bar mojih poznanika koji se bave stripom, čita živo. Stripovi Borisa Talijančića vode čitatelja kroz stvarna i izmaštana povijesna vremena. Svoje prve stripovske korake čini neobjavljenim albumom Ivan Angel. Početkom 90-ih za školske novine radi Bornu, tragičnu ljubavnu priču smještanu u doba rimskih ratova. Ja sam uvijek imao neku ideju napravljenog junaka, ali da nema veze sa današnjim prilikama i ovim i Drugim svjetskim ratom i to u davna vremena što me zanima. Radio sam, izašla jedna prilika da ja sam napravio prvi album Borne, koji je onda stao godinama, pa sam ga ponovo poslije par godina radio, pa sam prekinio opet pa radio i onda je došla prilika da ga izdam. Dok sam bio slobodan na Dalmaciji, uletio izdavač školske novine i oni su htjeli ga objaviti. Tako da sam na brzinu stare stvari iskrižao, montirao, napravio, samo da bude objavljeno, je bilo pitanje vremena. Neretljanski ratnik, Posljednja granica i Ponos ratnika Ljudevit najnoviji su stripovi koje crta po scenarijima Milka Peka. Od stripova o vikinzima objavljivanih na francuskom tržištu, preko priča o rimskom i franačkom dobu, pa sve do avantura s Divljeg zapada, povijesni strip je stalna Talijančićeva preokupacija. Svi moji kad vide poznanici, prijatelji, scenaristi iz Francuske i to, kad vide di živim i to, dakle su, onda svi padnu Kad vidiš da oni imaju, recimo jedan scenarista s kojim se radio francuski, on dolazi u Bordeaux i pokazuje jedan kamen iz doba Rima. I oni se slikavaju oko njega kao to je dio povijesti. A mi imamo palaču, mi grad, čitamo tome, šta ništa ne vodiš brigu ni Inspiracija je velika i uvijek želim napraviti, ako bude sreće, napraviti nešto vezano uz povijest Splita. Generacijski kolega Borisa Talijančića, Joško Marušić, rođen je 1952. Tijekom studija arhitekture započinje nagrađivanu animatorsku karijeru. U drugoj polovini 70-ih djeluje kao član grupe Novi kvadrat. Političke karikature s elementima stripovskog jezika objavljuje u časopisima Polet i Danas, te u Vjesniku, Nedjeljnoj Dalmaciji i brojnim drugim tiskovinama. Što mi je najfascinantnije kod Joška Marušića je kako nikad nije izgledao kao nešto drugo. To je od početka bio stil koji se možda rubno naslanjao na neku animaciju, ali on je radio stripove kakve nitko prije njega nije radio. On je, barem kod nas, on se riješio okvira kadrova. Njega nije bilo strah raditi stripove koji su imali više teksta nego slike. On je imao potpuno svoja arhitektonska rješenja u tim stripovima. On je radio karikature sa onim minijaturnim čovječuljcima sa stotinama njih u jednoj sličici. Nikad ni u čemu se nije udvarao nečemu. Joško Marušić je kompletno, voljeli vi njegove radove ili ne, ono što se kaže sui generis, sam sebe rodio. Tijekom 80-ih u listovima Omladinska iskra i Studentski list pojavljuju se radovi Alema Ćurina.
Nakon kratkog boravka u Parizu, Ćurin se vraća u Split, gdje 1993. postaje suradnik Feral Tribuna. Alen Ćurin ne radi stripove na kojima je odrastao. On ne slijedi, Dendera, on ne slijedi stripove objavljivanja u Kekecu. On slijedi neki svoj put kojim kombinira sve te utjecaje i iz njih stvara nešto novo. Pod njegovom rukom se tuš pretvara u fantaziju kojoj nema ni početka ni kraja. Alen Ćurin objavio je 2012. Ego Striper, knjigu u kojoj okuplja sve svoje eseje o stripu. Debitantski strip album objavljuje s navršene 62 godine. List vode Atlantida snovita je grafička poema u kojoj se autorov život isprepliče sa životom kultnog talijanskog stripaša, Huga Prata. List vode Alena Ćurina je knjiga koja je blagoslov za izdavača. To su stvari u kojima si sretan da su te dopale. Alen Ćurin je naš najbolji ilustrator. Veliki stripaš koji u životu nije baš stripova, što bi se reklo, tako puno završio, napravio u tim nekim albumskim okvirima i tako dalje. I List vode je njegov prvi praktički album, on je kao debitant. Međutim, to je dijelo koje funkcionira na više razina. Ono je klasični strip o stripu, nekakve poetske naracije, potpuno neprevodiv na drugi jezik. I onda te frapira kad ti neki francuski crtač dođe, ljubitelj Huga Prata, by the way, otvori to i ostane zapanjen stripom, iako mogu se kladit malo toga šta razumije, ali što je bitno kod pjesama, osjeti. Početkom 90-ih među splitskim stripašima pojavljuje se Siniša Ercegovac, likovni tvorac superhervoja. Pa može se reći da sam najaktivniji bio u stripu za vrijeme Domovinskog rata. I uglavnom mogu se sjetiti nekih lica iz tog vremena, a to je bilo uglavnom vezano za Slobodnu Dalmaciju, u kojem su sudjelovali uglavnom 3 autora, Nikola Listeš, Alen Ćurin i ja. Bio je dosta recimo dobar taj odnos između nas crtača. Jer pazite, Split je jedna sredina gdje je bilo zapravo jako teško naći neke ljude koji su se baš bavili ovom granom umjetnosti. Ja kao dijete, odnosno neka srednja škola, nisam poznavao uopće niti jednog strip crtača. Split je dosta bio trendovski grad. Pod trendovski smatram, mislim da je on i tako dan danas, to je uglavnom sport, ljepotice, motori, dosta je trendovski grad, a ovo je bilo malo više van trenda, tako da mi smo to zvali romani, nismo uopće to zvali stripovi. Autore Nedjeljne Dalmacije zaokružuje Nikola Listeš. Od 1973. do danas objavljuje brojne karikature i za njih osvaja više od 50 nagrada i međunarodnih priznanja. 1982. objavljuje znanstveno-fantastični strip Skando, a najveće domete ostvaruje satiričnim stripovima Humanoidi, Dioklecijančići i Sedmo osjetilo. Tijekom 90-ih splitskom se kulturnom krugu pridružuju i solinski autori Vinko Barić, Ladan Mehić i Damir Ercegović. Ercegović svoj prvi strip objavljuje 80-ih u sarajevskoj reviji ABC Stripa, no ozbiljnije se aktivira tek 90-ih tijekom ekspanzije fanzinske scene. To je bio 3. srednje, nacrtao strip od 4 strane, western isto jedan, bez teksta, koji sam poslao tad je počela izlaziti ta sarajevska revija ABC Strip. Dobio sam odgovor urednika i bili su u nedoumici da li da objave taj strip, međutim ugodno sam bio iznenađen kad sam na kiosku našao prvi put svoj strip objavljen. To je ipak nezaboravan osjećaj kad prvi put svoj strip vidiš otisnut na kiosku. 90-ih Ercegović objavljuje radove u Mrgudu, Dišpetu, Studentskom listu i Endemu. Kasnije te stripove okuplja u album Priče za laku noć. 2001. u Striporami objavljuje Doživljaje Fabijana Puha. Meni je bitno da to što radim, da ta strip ipak odraz tog
društva i tog vremena u kojem je nastao. Tako gledam i na filmove i na muziku. Znači da bi taj strip bio vrijedan u mojim očima, a nastojim i da moji tako izgledaju, nastojim da on bude, ajmo reći, angažiran, no i dalje čitak, jednostavan u formi. Ja nisam puno likovno eksperimentirao. Tako da su moji stripovi komunikativni. A što se tiče ove angažiranosti, recimo taj scenarij, Ta divna splitska noć koji sam također napisao krajem 90-ih, međutim nije nacrtan, baš je odraz Splita u 90-ima. On je recimo izraz tog vremena i rata i postratnog trauma i narkomanije u Splitu i navijačkog nasilja i sličnih stvari. No i doživljaj Fabijana Puha isto su tako humoristično angažiran strip. Na neki način ja gledam da moraš doseći neku razinu, ajmo reći, kvalitete crteža, ali bitno je na tome dalje izgraditi vlastiti rukopis. Za mene je crtež u stripu rukopis kojim se priča. Nakon Sonje Gašperov i Vinka Barića, splitski akademski slikar Ivan Svaguša preuzima titulu vodećeg predstavnika najmlađe generacije splitskih autora. U suradnji s Majom Karačić u ediciji Lunatic objavljuje prvi strip Čovjek leš. Slijede albumi Seksualni odgoj, Nevidljive priče i Pogrde. Ono što me generalno u biti zanima je probat napraviti nešto živo. Zašto je to zapravo živo? Nešto recimo kao ljudima, nešto šta se ne vidi. Znači bazira se na nekako biti kao psihologiji, ali više pokušam izbjeći nešto umjetno i isforsirano. Angažiranost mi je u stripovima bitna, ali ne razmišljam baš toliko kao o samoj angažiranosti, kao je napraviti nešto angažirano. U principu radim teme koje me okupiraju, ne znam. Mislim da ću puno lakše pisat, nije stvar čak samo lakoće, o temama koje me zanimaju, koje živim i kojima se bavim zapravo, koje mi nešto znači, u biti ko nekakvom, pojedincu u društvu, nekoj zajednici. Aktivan u radu s djecom i na internetskim portalima, gdje objavljuje stripove u formi pasice, Svaguša je jedan od najagilnijih sudionika suvremene splitske scene. Teško mi je sad govoriti o nekom splitskom strip krugu ili sceni. Svakako ima autora. Ima autora koji rade za strance, koji su stariji, i ima autora koji su mlađi. Ne znam, ali sve u biti mogu više ubrojiti u mlade. Mi da ne mogu službeno. Strip se stvara svakako, no nemamo kad nekakvu povezanost, kad znamo se, cijenimo se, sve to bi super, promoviramo se, podržavamo se, ali ne znam bi li to mogli nazvati u biti krugom ili scenom, jer opet svaki individualno skroz svoje stvari radi. Splitski autori nastavljaju svojim zasebnim stazama, stvarajući pritom fascinantne svjetove pune humora, tuge, melankolije, ali i radosti. Ja imam jednu anegdotu koja je smiješna. Ja izlazim iz stana od Sonje Gašperov i vani Boro Pavlović pere dvorište. Naš poznati stripaš Boro Pavlović koji radi za Francuze je jedan od najboljih naših ljudi koji radi za van. A ja ga pozdravim, pristojno i velim Sonja, otkud on ovdje? Kaže, on živi ispod mene. Znači imaš dva stana u zgradi, u jednom je Boro Pavlović i za njega Sonja Gašperov. Žive, rade, sad da li surađuju, ne, trebali bi više sigurno, ne samo oni, nego i svi ovi ostali. To je Split. 24-satno crtanje stripova u Splitu nema dovoljno mjesta za djecu koja hoće crtati stripove.